clear tu te ka channel ak lo lom le vek chewa CBI te mizo pa Lalrampana Aizawl an man CBI te mizo pa Lalrampana Aizawl an man CBI te hena emo police hena emo tu main an complain awanga mananilo Lalrampana hian internet website a video le thalak uploada athil ti series lutuk ani ti a shelo nge aswal shum wang mai che kumthling lo amut pui live video thanem takalo ne a chung video te chu pornsite ta upload thina ne Interpol International Child Sexual Exploitation ICSE le Google How Cyber Timeline Report Teman Colin chu alamufua Indian Cybercrime Coordination Center 14C Ministry of Home Affairs anon sila CBI 10 anron mantane Lalrampana inandapna heng electronic device aman tahi anman telbokane Hursolna le IT man solna hi Indiaram venghim tu le khowel puma hian aboi pui tu pol an oma minman chok chong lowang ti rilru phothi thila thlak takane kanram hi awarap thlak sote CBI 10 report lu lofi anron chui chat thai kan police te po hi technology lama hian thum chakan ngai hle ne tin news aron posa CBI naupang khoi khem le kumtling lote mi pat mai chen lam hoya an khosalai video alak sak thri thu boya Aizawl Myanmar CBI chuan mi pat mai chet na lam hoya kumtling lo khoi khem to le child sexual abuse material CSAM neile thehdarhtu thu boyan siamsak Aizawl mi pakhat chu junni ko kumsang ni somni panga khanan man CBI taran danen mai ni somthum kumsang ni somni panga khan mi polaka hian thuboi jelo nen mi pat mai chet na lam hoya kumtling lo te thlak le video siamsak lakhom kolle upload apune mi pat mai chet na lam hoya kumtling lo te khusalai video kola pu ni bokin heidan kalane CBI chuan anmi pu chen na in he jun nili kumsang ni somni panga khan dapin electronic device te anman sak forensic and dikna trangin thlak le video moilo tak omna CSAM tamtham tak mu chuani bok an thilman te hi Interpol International Child Sexual Exploitation ICSE database atanga data le Google Cyber Timeline Report CTR nen nemhi ania Indian Cybercrime Coordination Center 14C Ministry of Home Affairs nena poshet tirane forensic zirchena trangin anmi po hi naupang hi Aizawl akhoi khem nge ti tarlan CBI chuan chaktaka mala ngalin anmi po ni na le omna hi rechok thuayen naupang po hi anchan chok thene an chui chena trangin ami po hi CSAM siamna tan he naupang hi avoti shet chuani bok CBI enroll ma hian he naupang le achungte hian thunei tu telama engman tlen lova CBI hian malain thuboi po an manin an jeklu tane CBI chuan an mi man he a identity an tar lang lo tenom takzeta pornsite ta alada le ngala hetia kumtling lo khoi khema mi pat mai chen aman pui lai pornsite ta da le ngala amara chogu kulamin hetia da hi database atangin CBI 10 aron chi chole thesia CBI te malak na fokomin alom takzeta ne hetia atur tu chungte hianin complain eng man thelu lo hi thilmak ve takania an lo shil lo wang te poni arinoma kan Mizoram police te hian an chui cho thelo wang te poni arinoma CBI te ro chuanin kho changkang tak mangin ti hian an chui chok the alom takzeta ne Mizoram police te po hian CBI te thiamna an chuina ang hi an nei ve hi tul to ne chanchu thilharas tak chui cho thiam hi poimo to atula nga chuanin puchuni sila khati chinjung khani se engei dante hethil chung cha hianin hethil rilrom te comment section lamaron se vedonia clear to take channel hlom tamlor tir sakawangin nena lam tu koran se